I pozdrav svima, ja sam Noa, a vi gledate, ja ću sam da kažem prije videa obaveštenja da smo promijenili, ja imam kanal u Master Boys, tako kad pišete hrvatski klešeri, a ponudit ću vam Master Boys, što je YouTube malo usran, tako da isprašavam se malo zeft, nešto da, ajmo onda mi krenuti u video. Inače da imat ću facecam, evo prvi put facecam u nekoj reakciji, tako da ajmo krenuti. Novi klip, ajde play da stisnem. Pa gdje ste bre ljudi? Pao mi je sistem. Đole, ti si stvarno dobar tip, ali najjači ti klip kad sam u njemu glavni lik. Đole, jako lepa ti frizura, drugarica iz osnovne isto tako fura. Kralj, drugarica iz škola isto tako fura. Ja i ti, PvP, buko si u startu, ima da te okačim oko vrata ko kravatu. Kad vidim tvoj klip, isključim kompjuter, frižider, toster, pa isključim i router. Đole! Ko ga je spustio, Isuse. Ok, ajmo nastaviti. Tripuješ se da te vole, a u stvari možeš da uhvatiš me dole. Joj. Pa gde ste bre ljudi? Malo sam krivo stisnuo slučajno. Ok, imamo nastaviti za bolje. Luka, bolje da te zovu Lule, kosa ti je masna i fore su ti trule. Nosiš dugu kosu kao da si žena, ne znam da li si ti ili lepa Brena. Samo čekam još da postaneš vodni bloger, kad prestaneš da snimaš zamenit će te džoger. Toliko si ružan, shvatio sam nameru, zašto nikad nisi upalio kameru. Luka za pul, burazeri si bruka, al nemoj da si tužan, neko mora biti ružan. Neko mora biti ružan. Neko mora biti ružan. Kad u kadru su Đole i Luka, Niksa je sa strane. Šta ćeš, debeli, ne može da stane. Od tebe... Ja sam neću dovolestan. Šta ćeš, debeli, ne može da stane. Ne stane Niksa u kadar, kak je debil. Nema gorek sa cele strade, ali imaš full burazere da ti prosjek vate. Ma Nikso, te je tvoja limuzina, nemoj da me lažeš, pozajmila ti strina. Vidim da si opasan, opasne ti pesme, na njih niko kliknuti ne sme. Ali dobro brate, nemoj da si tužan, neko mora biti debel i ružan. Neko mora biti debel i ružan. I ljudi, nadam se da si da video, ako je obavezno like, share, subscribe, koment i ključite ovo zvonice, notifikacije, da stisnete čuti se ovaj zvuk. Ali prije toga morate subscribe se. I da, želite pozdrav, da napišete hashtag obavljeno, ali morate stisnuti subscribe gumbić, ovaj subscribe-ić. To je za vas besplatno i brzo, 2 sekunde, meni je jako važno, tako da to što ovog videa, ajde, bok, pazim baterija. Peace.